Allah ban im klem kini kino yarap hakajing im kajungi. Kumta paralog lada don jing pang aga jabing don kamalech specialist Dr. Jabing ubang ikot neurologist. Lada don jing pang hagi kamat don kamalech specialist Dr. Kamat ubang ikot ophthalmologist. Lada don jing pang hagi skor don kamalech specialist Dr. Skor ubang ikot otolaryngologist. Lada don jing pang hagi snidok don kamalech specialist Dr. Snidok ubang ikot dermatologist. Lada don jing pang hagi kalai don kamalech specialist Dr. Kalai ubang ikot nephrologist. Lada don jing pang uklong snam don kamalech specialist Dr. Klong snam ubang ikot cardiologist. Lada don jing pang hagi jimut jing perkat don kamalech specialist Dr. Basumar nabantai ke jing pang ke jimut jing perkat ubang ikot psychiatrist. Kumta paralog id jonga lada don ke jing pang pop haga jing im ke jong breu. Don kamalech specialist Dr. ubatang mo uhikeng ubala utaw de Jesus Christ ukon ublay. Ubadaladihi ulaba no yaki pop jongi hakamet jong u halor katagading. Bah balayap no syakita ki pop ni im syakahok. Ubada gajing jeng snam jong u lapan kia yapi. Idon ki doktor ki dawai henry kini kimdei kinopun kia ya katanrai jong gajing pang. Kamtam ya gajing pang pop. Henry datang ke bor ke jong play berkasnam ke jong Jesus Christ ke balong halor ke balak penkia ya ke jingpang tenrai kamtam ya ke jingpang pop ke jingem ke jong breu kom tangi don kam banwan hajan jong play bat pu au play bat tip au play jongi ulong try kimet sim jongi ha u baro kalong ke balak au breu kalong ke bamla Henry u baro kalong ke balak kom ta tangin wan hajan jong u bat ngek mau play ulong ubala banle iki ya ka baki breu kisngu thu bakim la shu ada play ulong ubala ublay yo bat kerku.